Bila na po sila guys. Nandudog dyan guys. Si ate guys. Exam na karon guys. Sa orasan mo makauli niya. Tapos dyan rin guys. Sa kasindahan guys. Dyan guys. Wala ba? Ano guys. Anak na lang. Sa orasan na yung exam day. Mas maybe. Matama yun. Guys, dudong guys. Guys. Yan na karon. Third grading no. Third grading na karon guys. Third grading na. Hapit ang closing guys. Third grading na ilang exam guys. Good luck. Good luck yung exam daw. Good luck yung exam. Tarunga gid ninyo. Yung exam karon. Pertikan ninyo yung exam karon. Kana wagi mali ba? Oh, ato lang sa pinto. Study mo gabi. Try ko bulpen ba? Panaron perfect ni yung exam kan study mo gabi. Ay lang bindot ta kasi bindot. Mauba ni ang answer. Buti ikaw anaon ba? Bindot lang ba ini answer. Perfect lagi na ron kay kanjing mo gabi. Na study mo gabi. Perfect lagi yung exam ron. Perfecton ganyan yun, kinanglan perfecton yun. Study gabi. Okay guys, thank you for watching guys. Yung ito silang dudong guys. Kay exam la karon guys. Good luck na sa exam daw. Yung tululong.